Pardon. Salata, sir, školjke, liginja, ulje, paprika i cedevita, jaje, jogurt, sir, jabuka, masline, vajon, mlijeko, sir, pistacija, školjke i kejk. Koji kejk? Vidio sam da je pisao. Zato ste... Čekaj sad nezdravu. Linolada, krafne, gumene bombone, brašno, keksi, čajna, kava, manica, čokolade. Dobro, predstavite nam jedan proizvod koji je zdrav i koji je nezdrav. Sir je zdrav zato što nema masnoće, zato što on je onako suh. Dobro, ajde izaberite neki drugi proizvod koji znate. A riba zato što je puno zdrava, zato što je u moru. Ne čujemo, ajde. Meso koje je zdravo za naš organizam. Dobro, a nešto nezdravo, zašto ste izabrali da čujem, cure? Krafne. Ajmo, da čujem zašto. Zato imaju puno tijesta, zato što se i šećera. I zato se peče na ulju. Tako je, bravo, bravo. Ovo je nezdrava hrana. U zdravome imamo naranče, i imamo grožđe, imamo mandarine, imamo limun, imamo sok od jabuke, imamo nekakvu spurečinu, imamo jaja, imamo jabuku, imamo kiwi, suho voće, jogurte, limun, papriku, imamo zdravi jogurt, imamo med, papriku i imamo mliječnu čokoladu, imamo brokolu, imamo naranču. Imamo napolitanke, imamo vino, imamo kekse, imamo grickalice, imamo krafne, imamo Coca-Colu, imamo linoladu, imamo tjesteninu, imamo Pringles, chips, i nekakve torte. Dobro, odaberite neki proizvod koji ćete nam predstaviti. Jedan zdrav i jedan nezdrav. Ovo svo voće je zdravo zato što ima puno vitamina. A još kad bi se malo ovamo okrenuli da vas vidimo, a ne da gledamo u vaša leđa. Ajmo drugi proizvod koji ćete nam pokazati, druga grupa. Krafne imaju puno šećera koje štete našim zubima i zbog toga nam grici grec dolaze. I nije zdrava krafna zato što ima puno masnoća. Bravo, bravo.
voća, prsa, batat, naranče, limun, gljive, jogurt, sir, ribu, jabuke i cvjetaču. A nezdravu hranu imamo kekse, sok od jabuke, krafne, nutelu, salame, namazi, čokoladni, čokolino, grickalice, čajna i razne čokolade. Druge. Zašto je nešto zdravo, a zašto je nešto nezdravo? Izaberite. Voće je zdravo zato što ima puno vitamina. Na primjer, koje voće? Naranča ima vitamina B, C i E. Pekmez od šljive zdravlje se radi od voća, iako u njega ide možda nekad i šećer. Med je zdrav zato što su ga životinje napravile i ljudi nisu dodavali nikakve kemijske sastojke kao i jaja. Dobro, ajmo nešto nezdravo. Čokolada je nezdrava zato što ima puno šećera i to nije dobro našim zubima i onda moramo često ići kod zubara. Imaju isto salame koje su isto premasne i onda isto to šteti našem tijelu i imaju svakakve marshmallowi, takve slatkiše koje mi obožavamo, a zapravo to uopće nije zdravo. Dobro, bravo. Zdrava i nezdrava hrana. U zdravu smo stavili ulje, čaj, piletinu, bubrinicu, jaja, Pomozite. mlade, grah, jagode, jaja, tikvice, naranča, mlijeko, riba, mlijeko, jogurt, jabuka, nezdravo, čips, napolitanke, keksi, moki, čajna, vinogada, kruh, kolači, prašne, cedevita, čokolada, margarin i kokite. Sada će jedan od vas kazati zašto je nešto zdravo, a zašto je nešto nezdravo. Aj, ko će? Svi ćete, svaki jedan po jedan. Jabuke su pune vitamina i isto povrće ima puno vitamina. I ribe imaju puno vitamina. A ovo tu je nezdravo jer ima puno šećera, a šećer nam kvari zube i tijelo. Imamo i jogurt. Jagode su zdrave, su pune vitamina. Imamo voćni jogurt. Jer su ima puno raznolikog voća. Jer vidite tu sliku voća. Nezdravo je kolač. On ima puno čokolade i šećera. I šećer odiše. Da. Šteti našim zubima i tijelu. Zato dolaze grici. Pa moramo kad zube nego li nam bude tekla krv poput mami dok mi je bila u nedelju mami. Dobro, bravo. Ma nema veze, samo iskidaj. Stavit ćemo školjike tu, neće